Fatal fatula Samoa Entertainment TV nei fo itula e si mai whaafonga i whaapoponga o nā tamua. Olo o talo a inga ele i o ia ili swawai i afsoso ni atu le miliona tala o tufanei i tu malo e mawaini o lato paipai o la fasolo atoa. E a inga il motele i sawa i o mai nei o lo o sawa vali lava isi a inga e aisi mai eini swawai i o lato paipa po le sawa li fo i tu so le afa i tu la e wha o ngawa i puna e mawafua. O le isi a inga tato o atu ia i tasil tangata whai ngāruenga liman whanau ai o le tutongi e se lau mon tupu o le tangata lea e alu i mea o ngal whanau o mea wha le lotu, mea wha le nuu, mea wha komiti, wha la vlave o a inga, pili o le wila, ma isi mana o nga wha apitoa o so o mai pe o sa palai o wha le tā ele se itulou. Ma o mai nei lava, e lea i lava se paipai ma whai o nga whatia vanga nā le tama i tane vai, na ma wātu e tūwha ngā tane o mea alofa mai fafo, o le 5 tausanga taluai o lo o tali ai vai timu e wha o ngā le whale ui. Peitai, o le sole tu whai le ta miliona tā lalo na lua, a le tele o tu malo i savai, ma sina vaenga o i tu malo i upolu. Ma sauno le minista o ngafa malpule ino le miliona, e fio ngā mulipola ana lo sa ale molio o le au ngā le o le miliona, ia wha iti tial mativa ma le le tango 5, ia wha le leia soifua malo lo ina mo le lau tele, ia le leia o onga, ia wha upenga ina tangata iawa noa mo le soifua malo lo ina. Ia una ia tina e tono nuu mafiu anga e pe o whaato anga whai ngā whaiva mo whaasao, a tina e tangata whao mai whafo whapea tina o business sila iti. Wa mai tawina i le miliona mua na tufa, e le i o lava ni whaamanu ia ngai a inga silio na 5 vai, ma mana o miaf sonsoani, e ui ina sa pa lota na a inga e lango whai ngā malo fau, o lo tula i mai nei mo se swing o le soifuanga wa sa uma, o lo pese mai ai le minista o tinamta mai tai. O le alfanga o sui o komiti mapulenga o le miliona i tu malo e peo na mai tawina, o na whaapesa ilonga e talo sa ngātu inifsonsoani o na waaia lea pea nga waa. O le isi alofanga o komiti o na whaapea e le whaia ni paipa i le miliona, e o lava ainga lato e whaio lato paipa. Pe tai o ta ua le matai o le ainga lea, o lo o tatou tau fia le swafa mo le puipuinga o le upuia, e si lia i le afeta la le tau o ngā paipa, whaato ala lata le swawai ilo lato, wha le talu e tau mamao tele lato, ma o ngā paipa au tu o le malo. O talo si ai e le tamale e mauaso lato paipa i le miliona lo na lua, alo lato i tu malo. Ia mawhaiaio na momoela na whanau mani vai e mama i le po. Pe tae elefo i le tae au le iusu i le aonga, ai o le si o manga e pe o le tau singo le whale mamao i tūlanga tau soifua malo lo ina. E lua se furu lua i tu malo le maua i le so, ala tau tai miliona lo na lua. Ua whaaftaia le minista on tanga luenga o tinamta mai tai, o pulea le miliona ta la muli pola ana losa ale molio o. I tu malo ua tamuli iai le saininga o le selau 5 afe o la tau tai miliona mua, o le bloketi ati nae, ale fasa. O na nafina whaato ama whaiai o na saini leisi lea vai ngā tupe o le miliona, ai tu malo a analo filua, o whaipule mai ai le fionga ai ono tile ngafa, ma le tu malo whaasal anga 5, o le fionga pesta vai faute vanga. Ina whaiono la tau whaamtala, whaamalie, peto ina atu il pulenga o le miliona whaamaunga o le whaonga ino le luasela wafetala mua, na vatu iai mo le fausio la tau ofisa whaaitu malo, ma tapena ai komiti mal pulenga o le ofisa. Peitai i le moli mau le minsta o le bloketi miliona, na ia whaamalo ai taitai o i tu malo i le on-site, e fo ia whaafita uli, sa whenga iai malato fono whaamai, o se taunu unga le lei wa au tasi atuai, e saini isila asanga o le whaamanianga leo lo una ia le fas, o le aveolana whaamua i tangata soifua o le tunu, o i tu malo uma ia e lua, o lo o avea lato lango le whainga malo talwai le HRPP, i le umane o le palo tatele lo o lua tasi. Wa atoa ine le fase fulu tausanga talo na whaawai le universitea wa Samoa i vaivase, papa i ngala. I le whaamantunga o le soifua le universitea to le whaamanatu mai ai e le fionga le ministawa onga, le fionga se ula i o ane e to au. Talu mai le tausanga whaawai a whengisela wal wha, malana paketi, mo le na o le fase fulu 5 na onga mai ai, ma whaia onga i le atoa se lua se fulu, whaatusa i le taiminei, lua o lua wha walata i le 3 miliona tala le paketi, silia le tolu wafe tama mateinea onga, silia le selau polkalame SSE,
Malsilia le tolu se lau le au whainga luenga e au fiai ma whaia o ngā. Wasilia le lua li maafe le au whaau mai le NUS talon whaavai. Ai whaasu tasi pasene po le se fulu afe lima se lau tolu fito i la tau na whaau mai le tausanga whaavai. Tolu sulfa pasene po le valu afe fito se lau waluiva. Le na whaau mai por kalame o whailonga tikili ma whailonga mawalulunga. Lua lima pasene po le ono afe tolu se lau na whaau le whaamtata ese. Mai ia moliai le whaamanuianga i le whailonga ina o le whaase fulu tausanga o le Universia wa Samoa papai ngala i vai vase. Ele o talo sanga uma na manuia i skolasipi o le silia le lua se lau le sa tau au ina le pulenga o le faltupe le Bank South Pacific po le PSP ia pia. O le anga i whanua maasani lea le PSP ua lata se fulu tau sanga talo na whaawau o le ofo atu fsosani tupe i whanawa o ngā Samoa e anga wa aya inga o le skolasipi. O aya inga e au fiai le alualu i lumo le tamo whai o le teine po le tama ia o ngā tulanga lua makolisi ai lima vai mātua e whaawau. E fitus fulu lua whanau o whamanuia iai le BSP i le neitau sanga o ngā lua o lua whawa ato whai le whase fulu lua awhe tā la moa la tō mea onga, tō ninga, mamana onga o le tausanga a toa lava le nei. Mai le sailingo se au soka tamai ta e suia le Oceania polo tato i tūlangi ta longa Olimpeka i whalani le tausanga nei. Lea uofia tuai le awa Samoa i le semi-finals i le asofrai le atai au. Ina ua manu malo i la ta alonga matonga e lua le leai. Pe ta e o le ausilio na malosi leo lo mata ina le tauvanga o whaia nei. O le au soka tamai ta i mai New Zealand. Na manu malo i a Vanuatu e lima i le leai. Ma o le awhetau iai ma le awa fiti i le asofrai le atai au le semi-finals. O awe manu malo, o le ase atu i le final i le aso ngafua o le vai asofau. Wasilia se fulu tau sanga o awe lango le malo New Zealand whaalapo tonga le Pasai, PRSAI, po le Pacific Association of Supreme Audit Institutions, pei ona saunoa le suil ofiso New Zealand ia pia. Sa wawa alua mai lava ma Australia i ngā luenga whaatino le whaalapo tonga lea, ai mai se i tū tau au unanga lau tele ma ona tau nuunga. Pei ta in saunoa le suil malo Australia William Carter Robinson, o se fululima tau sanga o yeile so tanga o lona malo i le Pasai. I lona tūlanga ta wati na eina o atunu o le Pasifika, lango le toe se itiol ta mau ainga mai a fianga o le COVID-19, ma le tolu se lau sulfa miliona ta la na atofa mai le tupe whaasoa a lona malo lua olua tolu. Ma fisosoan iai i le tupe whaasoa a Samoa ai o le tantunuina o taita inga malo le Pasifika. Watangia fo i lato porkalame whaapaanga le tautai partnership i le vāwha al malo mo li mawinai le lalata tele o Australia e lango mwha malo si au i le whainga malo a Samoa. Le saunua ngalo i al minsta o tupe Samoa le fio ngalo timu ia wele se va ai i le sauninga lava le ana nafi i tau mea sina wha tau pūlenga mataita inga le Pasai o le sile i tu tino ta ua tele o se whainga malo ma ia wha aftai ai ua whai mai i Samoa le fono o iai le telo te maitai o tau la mua ngā luenga whaatino e so o tanga i whainga malo le lei, manino mal wha maoni. Lau Samoa Entertainment TV ma se wha o pōponga. I le aso atai au, i le alofa o le tua ai wha asoi fuia.